Sanibonani kuphila kufinyelela khona kumsanje manje ubingelela yena mathi into kacebisa intombi zami shalaza lwazi umshazana abadala zamqomo sangawasayi sikho mfule nefice social ngathi nathi umntana umuntu bonqoma noma ngomba ukutshela lazi kana kwethu usuku lakho lokuqala ngicela ukuthi upress license la phansi upress subscribe ngane kwethu usubscribe awupressele ukuthi ke kukhona imali yakhe ezohamba noma kukhona imali yakhe ezothatheka if upress yona just that ukuthi masiphinde sipost enye video uyithole. Namhlanje topic yethu i-heading topic imayelana noGogo Sikhothini. Lapho khona-ke uGogo Sikhothini eveza ukuthi-ke kwi-episode yakhe sikubiza nge-reality show lento ayenzayo, episode aka-8 yabo, kufuneka isithembu. Simningi imibuzo eqhamukile ku-TikTok ukuthi mina ngithini ngalokho, mina ngingedwa ngithi ubonakala umkhuba. Isithembu uzokhumbula ukuthi besiwumkhuba vele nakomkhulu namanje sisewumkhuba, so asikwazi ukuthi siyithathe lona sithi ifunwa amadlozi, siphinde futhi sikubuyise sikukhumbuze ukuthi uGogo Sikhothini ungenwe ugogo, hhayi umkhulu, umuntu wesilisa ofuna isithembu, hhayi umuntu wesifazane. Awukwazi ukuthi yena uphambanisile laphana sithi njengamanje lo mfana uyasuka uzogana yena, umuntu wesifazane waganwa yini, yabo, umuntu wesifazane akazagana. So ngane zawethu singaphazamisani laphana, kuya-actwa, kwenziwa interest kwi-media ukuthi yena ahlale esematheni, ahlale esemlonyeni wabantu, kukhulunywe ngaye. So uzokhumbula ukuthi uma uyi-artist uwumuntu phakathi kwabantu, alifuneki nje iphutha lokuthi ungathrendi, ungalenzi iphutha lokuthi ungathrendi. So naye wenza indlela yakhe yokuthi atrende, yabo. Siphinde futhi siyibheke lento, isithembu sasenziwelani, isizathu mina engasizwa isi-straight sokuthi-ke isithembu umakoti ubelekelela lo omunye, if lo omunye esey'nsukwini zakhe kuba lula ukuthi ubaba kuze angadli izinto noma angadli ukudla okungahlambulukile.